Қандай ғана нәрседе болбосын, динибиз тазалыққа чакырат. Мейлі сіздің ішкен тамағыңызда болуы, кийген киіміңізде болуы, біреуге қылған мамилеңізде болуы, тазалықтың бардық түріне чакырат. Себеби динибиз ушул тазалықтың үстінде құрылған. Мабна дини аля назафати. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху марфуан таназзафу бикулли ма статa'tum. فإن الله بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu ayet otat. Tazalanğıla deyit, tanazzafu bi kulli mestata'tum. Kolunlardan gelişince, kançalık tazalık kılalasınlar, tazalanğıla. Bardık tarmakta. Şul tazalanu, emnege deseniz, tazalanu dinimizden en negizgi nersesi. Sebebi Allah Teala dinimizde tazalıktın üstünde kurgan. Beyişke dağı kirse tek kana taza adam giret. Taza bulboğun adam beyişke kir albayt deydi. Ve min themmete oşondan onan ulam dinimizde sünnet hisalul fitratil aşra. Murunku peygamberlerden Adam aleyhisselam'dan bizim peygamberimiz akırkı suyuktu peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyinki bütkül peygamberlerde birdey sünnet katarı eseptelgen. Bul adam balasının tabiği tazalığına tiyişelü nerse bir 10 nerse var bardık peygamberler kılıp kelgen. Oşonun içinde kaysıl deseniz وَهِيَ قَصُّ الشَّارِبِ adamdın mına sırtkı kelbetine tiyişelü tazalıklardan biri denesine. Bul muruttu kıska alıp жүрүү deydi. Bunu bütkül peygamberler şunday kılıp kelgen eken. Bizim peygamberimiz dağı şulan nerseni sünnet degen. Ve i'fa'il lihya sakaldı koyu verip östürü. Hanefi mezhebinde şol sünnet ölçümü bir tutam bolsa sünnet ölçümü deydi. Ve sivak misvak koldunu. Bol adamdın oğuzunun dişinin tazalığına çoğun sebep, din soluğuna payda. Peygamberimiz aytkan oğuzunardı taza tutkula, taza karmağla. Oğuz degen bul Kur'an'dın, duanın, zikirdin yolu olur degen. Dördüncüsü, istinşakul ma. Adam murduna su alıp daima murundan için tazalap жүрсün. Ve qassul azafir. Tırmağını alıp жүрсün. Ve gaslul baracim. Adamdın denesindeki büktölüp turçu yerleri, koltuğu, dağı, ayağındağı büktölüp turçu yerleri, kanday gana olbosun, ter degende tez ter, kir çoğulup kalçu жердin bardığın baracim deydi. O şol yerlerdi taza tutup жүрсün deyip atat. Ve netful ibd. Koltuktun tügün tazalap alıp жүрүү. Bunu bütün peygamberler kılıp kelgen. Bizim peygamberimizdağı özünün ümmetine de buyurgan adam balasının dine boyundağı tazalık. Ve halkul ana. Adamdın can yerindeki, uyat yerindeki tüktördü tazalığı. Ve intikasul ma'i. Yani listince. Anan şol uyat yerin daima tazalap juub жүрүү. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. Şol 9 nerseni aytıp, bu hadiste rivayet kılatkan kişi aytat, men 10'uncusunu unutup koydum deydi. Ananı başkaları şu 10'uncusu oğuzlu juu tazalığı bolsa gerek, oğuzga da su alıp tazalap duruu deydi. Dinimizden şonçalık adam balasına tiyişelü meyil al dene boyuna olsun, kiygen kiyimine olsun, namaz okugan jayına olsun, yaşagan jayına olsun,
içip жеген тамағына болсын, бардығына тазалықты бұйырайды. Мұсылман адамдың негізгі өзгөчөлігінің бірі шол тазалық болуш керек. Мана шондой тазалықта турасында бұл жалпы айтылған хадис болса, әр біріне өзінше дағы айтылған хадистер бар. Бүгін шондой хадистердің бірі пайғамбарымыз шондай деп айтады. Анас радиаллаху анху пайғамбарымыздың сахабаларынан хадисті риуаят қылады. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفعه. الرواية أخرجه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كما في الجامع الصغير وزاد في الجامع الكبير ابن حبان. Бұл хадисте мындай дейді. Кимде ким егер Алла Таала менің үйімді жақшылықты көбейтсін десе, үйімдегі жақшылықты деп айтқан, бұл жалпы мәні. Әр кеме өзден үйімізді бала чақауыз бар, біз çoğultқан кішіне дүниеміз болады, киген киіміміз болады, тапқан рызқымыз, аял бала чақауыздың бардығына, егер шу үйіңіздің ішінде дегелі, сізге тиешелі болған нәрсенің бардығында бір жақшылық болсын, көбейсін деген ниеті болса дейді. Шоны жақшы көрген адам болса, анда ал астына ертемененки тамақ келген кезде екі қолын жуусын дейді. Анан тамақ дастархон жайылғанда, анан дастархон жиналғандан кейін дағы екі қолын жуусын дейді. Subhanallah. Жөнөкөй нәрсе сіз эми көпчүлүк адатта кылып эле жүргөн, күнүмдүк жашообузда аткарып эле жүргөн көпчүлүк адамдар иш. Бирок бул пайгамбарыбыз баса белгилеп кеткен сүннөттөрдөн. Андан тышкары пайгамбар хадисте айтып атат, саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен ахабба" ким жакшы көрсө, кааласа, Алладан үмүт кылса, эмнени? "Ан юксираллаху" Алла Таала көбөйтсүн десе, эмнени? "Бейте хайра бейтихи" өзүнүн үйүндөгү жакшылыкты көбөйтсүн десе, ушул ишти кылсын дейт. Кызык. Тамак ичерден мурун эки колуңузду жуусаңыз, тамак бүткөндөн кийин, жеп бүткөндөн кийин дагы эки колуңузду жуусаңыз, сиздин үйүңүздөгү жакшылык көбөйөт экен. والمراد بالتوضي غسل اليدين قبل الطعام وغسل اليدين والفم من الدسومة بعد الطعام. Бұл жерде шол ал сыртқы мәнісі дараталсын деген сөз келетті. Шол дараталсын деген сөз мәнісі бұл екі қолын жуусын тамақтан мұрын дейді. Әлем тамақтан кейінше екі қолын анан оозун қоша чайқасын дейді. Тамақтың майлуулугу анын қолында да оозунда да қалады. Демек бұл өзінше бір сүннет. Тамақ жегеннен кейін дағы адам оозун чайқап, анан екі қолын билекке чейин жууп, анан башка ишке киришүү. Намаз окуурда мурундағы даратыңыз бар болсо деле, тамақ жедиңиз, анан намаз окуй турган болуп атсаңыз, мында дагы екі қолуңузду билекке чейин жууп, оозуңузду чайкап, анан намазга кирүү бул сүннет. Себеп пайгамбарыбыздан дагы ушундай хадис бар. Биз азыркы бул окулган хадисте эртеменки тамак келген кезде эки колун жуусун деп айтты да. Анан алымдар айтат, неге бул эртеменки тамакты айтты? Кечки тамакты айткан жок. Бул эртеменки тамакты айтканы ошол кечки тамак кош ошонун ичинде. Качан гана адам баласы тамак ичсе, мейли 2 маал ичеби, мейли 3 маал ичеби. Негизи адам баласына ушул 2 маал тамак жетиштүү экен. Құран менен хадисте көп айтылған эртемененки тамақ, анан кечки тамақ дейді. Бұл эртемененки тамақ, түшкө чейинки ичилген тамақтың бары эртемененки тамақ болуп эсептелет. Анан түштөн кийин асырдан нары куптанга чейинки ичилген тамақ кечки тамақ болуп эсептелет. Негизи бул тамак ичүү зарылдык болуп эсептелет экен. Адам баласы өзүнүн ден соолугун сактап, ибадаттан калбаш үчүн дени сак болуш керек экен. Дени сак болуш үчүн
2 mal tamaq adam balasına жетіштүү eкен. Ertemenenki tamaқты gada deydi, keçki tamaқты aşa deydi. Hadiste. Anam Peygamberimizden şunda hadis var. İza hadaratil aşa'u ay et-ta'amu ve's-salatu quddimatul aşa alel işa. Eğer keçki tamaq uçurunda, qoptan namazının uçurunda o tamaq menen namaz vaqtısı birdey kirip gelip kalsa, tamaq da geldi aldığınızga, namaz vaqtısı da olup kaldı. Kimizden birinci başlaş gerek dese Peygamberimiz aytadi, tamaktan birinci başlasın deydi. Namazda turup tamak aralaşkandan görü, tamak jep namazda oylogon jakşırak deydi. Men arada ala vecihil mahabbeti. Kim çındap bu hadistin manisinde, kim jakşı görse, çında öyle Kudaydan kılgan ümiti uşul bolsa deydi. Emne ümit kılat? Kudaydan kılgan ümiti uşul, en yuksirallahu ve yezide fevaide beytihi. Allah Teala men nüyümde bir jakşılık koyetseken. Kim kalıbaydı? Musulman bolsun, her bir adam balası üyümde jakşılık bolsa ken deydi. Kimdinle üyünde jakşılık bolsun deydi. Hiç kim onday kılbaydı. Bardı koylaydı, üyümde jakşı olsa ken, tınç bolsa ken, bala okram, ayal bala çakam, koy şu kıyınçılık başka jakta bolsun, şu üyümde bolsun degen tilek kıladı. Bol jerde şonu aytып atады. Her bir adamdın tilegin, orundalışın, Peygamberimiz orundalışının sebebini aytып atады. Eğer şu üyümde jakşılıkты Kuday köbeytsin dese, üyümde bir paydalar köbeysin dese, jegen tamağım da paydalı olsun dese, içip jegenimde bereke olsun dese, anan uşol içip jegeninde tamakta kantip bereke болады. Бұл tamakta bereke болуунун көп жолу бар экен. Адам баласы içip jegen tamağı eğer kıynabастан dene boyuna darı katары şifa olup singip ketse, anan al içken jegeninden adamdın özünün dene boyunda kuvat payda bolsa, oşol güç kuvat menen al barıp bir soopçuluk işti kılsa, en birinci moyunundagı farzı ibadat kılsa, namazını okusa, ananda oşol güç kuvat menen başka biröge jardam berse, koyçu şul içip jegenden emni paydalar bolot. Kede, misалы orozonun uçurunda dağı, ertemenenki sağırlıkka köptür mani berbeyt, içpey koyot. Biroq ertemenenki sağırlıkты içken jakşı bolat, sebep, siz kündüzgü ibadatta beken bolosuz. Kançalık kuvattуу bolsoңuz, kündüzgü 5 vakt namazga, andan tışkarı dağı başka soğupçuluk işlerine siz beken bolosuz. Oşon üçün anan Peygamberimiz hadiste aytады. Бұл алсыз иманду musulman adamga karaganda aldu musulman Allah'ın aldında jakşırak bolot. Sebep kuvattуу, күчтүү момун musulman adamdan payda kövrök bolot. Al kövrök ibadat kılat, kövrök namaz okuyt, orozonu kövrök karmaşı mümkün denesi kuvattуу bolsa, alsız adam, orukçan adam oroza karmay albayt. Alыс жерге barıp namazga, mınday namazlarga, cuma namazga da kel albaşı mümkün. Demek adamdın dene boyundağı tazalığı, deninin saktığı, bu dünyanın dövleti. Sebep ibadatınızda toluk bolot, Kudayga kulçulukta toluk kılasız. Oşondan olam, bu tamak jegen keste bereke bolsun deseniz, birinci bereke şu tamaktın aldınan koldun juuluşundan baştalat eken. Dinimizden en jönököy uşul nerselerge dağı mani bergen digem ne sebepten? Adep. Allah Teala bizge bergen bütün nimetlerden bardığın, jakşılıklardan bardığın adep menen, Kudaydın buyruğunu saktap, Paygambardın sünnetinde körsetülgöndey kılıp mamile kılsak, anda bul şul adep, ahlak, jakşı mamile kıluu, jana sizge bergen Kudaydın jakşılığına kılıngan şükürdün bir bölügü olup eseptiletken. Egerde Allah Teala sizge bir jakşılıktardı berip, anı şariat körsetköndey paydalanbasanız, şükürün toluk kılbagan bolup kalasız. Demek, Kuday bergen her bir jakşılıktı, Kuday bergen her bir nimetті, men jakşı Kudayga jaga turganday kılıp, berekeli, maga paydası bola turganday kılıp, paydalanayın deseniz, her bir jakşılıktı. Mına tamak,
ошону bir кичине Кудай бизге берген жакшылыктардын, адал неаматтардын ырыскынын bir бөлүгү. Ушул тамакты дагы пайгамбар көрсөткөндөй кылып, жакшылык болсун десеңиз, алдынан кол жууп, бүткөндөн кийин дагы кол жууш керек. Неге десе, бул ушул сен жеген тамакка шүгүр кылуунун bir дагы bir жолу дейт. Бул шүгүрдүн bir бөлүгү экен. Толук шүгүр кылыш үчүн жеп бүткөндөн кийин дагы биз башында бисмиллахны айтабыз, аягында элхамдулиллахны айтабыз. Анан ушул тамакты жеп ибадат кылабыз. Ушулардын бардыгы сиздин Кудай берген неаматка, жакшылыкка болгон жакшы мамилеңиз дагы, шүгүрүңүз да болуп эсептелет экен. Шон үчүн айтат, бул чыныгы мен арада ala ваджхил махаббати ан юксир Аллаху ва язидат фаваида бейтихи ва баракатат таамихи би ан يجعل سببا للطاعات وتقوية للعبادات والأخلاق المرضية والأفعال السنية فليغسل يديه وقت حضور طعامه ثم ليغسل بيديه وفمه من الدسومة والريح ونحوه. Demek ушундай bir жакшылык пайда болсун, мен ичип жегенимдин бардыгы bir жаман күнөөгө кетпесин. Ичип жеген тамагым биринчи адал болсун. Адал тамакты ичип жегендейин пайгамбар көрсөткөн адеп менен колумду жууп бисмилла менен баштайын. Жеп бүткөндейин артынан алхамдулилlah, Алла өзүңө шүгүр ушуну бергениңе. Ушуну адал рызкы бергениңе шүгүр, тойдурганыңа шүгүр деп Аллага шүгүр айтабыз тамак жеп бүткөндөн кийин. Анан артынан дагы колубузду жуабыз, оозубузду жуабыз, жеген ичкен тамактын таасиринен майланып калган жерлерин баарын тазалап, Алладан берекет талап кылып, жанагындай тамактын дагы жыты калбаш үчүн тазалап жууш керек экен, ушул сүннөт. Немнеге десе, андан нары көздөй жакшылыктан улам жакшылык ээрчиш үчүн. Адам баласы кичине ниет кылса, анын артынан жакшылык ээрчип, Кудайым ошо ниетине береке берип, жанагы ишке ашырышына Алла Таала себептерди жаратып берет. Кудай ошол сыяктуу сиз азыр тамакты колуңузду жууп, сүннөт аткарып, бисмилла деп жегенден кийин, ал тамак сиздин ичиңизге киргендейин артынан алхамдулилlah дейбиз. Анан ал тамакты керек болсо биздин шариятыбызда сиз аны кайта ичиңизден чыгарып, дааратканага барганда дагы биз шүгүр айтабыз Алла Таалага. Тамак жеүүнүн өзү bir чоң неамат, Кудайдан келген bir баасыз белек болуп эсептелет. Себеби адамдын бир аз жеген нерсеңиз ичиңизден чыкпай калса, адам канча кыйналат. Bu jegen nersesi adamdın içinden çıkpasa uğaylanat. Oşonun sebebinin adam ölüt. Sizdin adal ile nerseni içinizge jep, anan şondoy kılıp çıgaru, bu da bir bizdin alsızlığımыздın belgisi. Taptaza jakşınakay niyamattardı, kelişken bardık nerseni jep, adam biz anı çıgarabız. Çıkpasa özümüzge ziyan eken. Şonu çıkkanda da biz Kudayga şükür kılabız. Peygamberimizin duası var. Şu daratkanadan çıkkandayın Elhamdülillahillezî ezhebe annil eza deydi. Ey Allah'a şükürler olsun. Jaratkanга şükürler olsun. Bu jaratkan şul menin içimdeki maga ıza bere turgan nerseni çıkarıp saldı deydi. Ezhebe annil eza ve afani. Ana men uşul işti kılıp mına uşunday daratkanadan çıktım. Uşul jerdeki jinlerden başka dağı maga ziyan bere turgan nerselerden Kudayım meni saktap koydu. Oru sırqoğdan içimdeki uğdu çıkarıp da tazaladı Kudayım beni. Ve ebqa ma yenfa'uni. Kızığı karasanız jönökey adamdan esine kelbeydi de bu nerse. Peygamberin duasını karаңыз. Şu daratkanadan çıkkandan keyin kayıtlı otkan duanı karasanız Allah Teala'ga maqtap aytıp atat. Şunday ziyan nerselerden menin içimde kaltırbay sırtqa çıkarıp taşladı Kudayım. Al içimde kalsa maga ziyan bolat ele. Bирок ал тамақтан жеген maga пайдасы тие турган нерсени денеме калтырып койду дейт. Ошого да шүгүр. Ва абqa ma yanfa'uni maga пайдасы тие турган нерсени Кудайым ичиме калтырып койду деп атат. Көпчүлүгүбүз булундай дуаны кыла албайбыз да, биз жалпы түрдө гана Кудайга шүгүр айтып коебуз. Бирок бул ар бир сиз дааратканага кирип чыккандан кийинки айтылчу дуа. Аллага шундай мактап айтышыбыз керек. Бул чоң бир жакшылык. Муну көпчүлүк адам сезбешибиз мүмкүн. Бирок бул шунчалык адамга рахат тартуулаган, адамдын денесин зыян, уудан, өлүмдөн сактаган, Кудайым ушундай кылып бизге
жаратып беріп қойған, тазаланып шығасыз да. Зиян нәрседен тазаланып шығасыз. Ошо сізге зиян бербегені адамдың içinde қалады. Бүт органдарға өзі бөлінчі нәрсесін бардығы бөлінеді. Сұйықтығына, витамини әрбір органға тиешелісі кетеді. Сіз жегенді ғана білесіз. Şu Allah Teala tiş berbese çayına da albayt elеңіз. Tiş berdi çaynadыңыз. Şu bir işlerdi kılas. Бірақ içinizge kirgen nersenin suyuqtuq kılıp böyrökö, jürökö böle albaysız. Aşqazanыңыздың қан тивиштесін көрсөтүп бере албайсыз. Илими açılışlardan ulamgana hazır sezi bilip atat. Adam balası organı şunda işteytken, bol mintetken, jürök mınça litr kandı bürküp çıgaratken, böyrök mintip tazalayt eken, bol filtre eken, андай eken, mınday eken. Bunu kaçan bildi adam balası? Ağa çeyinçi. Allah Teala uşul jaratqandardın bardığın şükürün kılış üçün mına kiçinekey tamaқты Құдай Teala bizden көп нәрсені талап қылған жоқ. Sen жүрөгүңө, бөйрөгүңө, öpkөңө, бооруңа, өтүңө, ичегиңе койчу, ешбирине өзүнчө мынакей ушулардын бардыгын мага сен шүгүр кылып күнүгө ушинтип тур деген жок. Пайгамбардын сүннөтү жалпы шүгүр кылып койсок болот экен. Тамак жердин астынан şu эки колду жууп, тамак жеп бүткөндөн кийин дагы эки колду жууп койсоңуз, şu шүгүрдүн ордунда экен. Тамақтың башында бисмиллахны айтып аяғында альхамдулилля деп қойсоңыз, ошонун дақысынан құтылады екенсіз. Бұл қандай нәрсе? Құдайдың ушунчалык ырайымдуулугу, алсыз пендесіне кичинекей бір сөз менен ушунчалык чоң неметтин шүгүрүн орундатып атат. دل الحديث الشريف على أن غسل اليد قبل الطعام وبعده أمر مرغوب. Hadis şuğa dalalat kılıp atat. Hadisten şunday mani çıkıp atat. Bu tamak içken keste aldın ala kolun juup, jep bütkөндөн кийин дагы колунда оозунда жууса, бул шариятыбыздагы эң бир жакшы, шарият кызыктырган, шарият чакырган, ушуну кылгыла деген жакшы иштерден экен. Qala fil ihya'i. İmam Gazali İhya Ulumuddin'de aytat, "Ennen Nebiy aleyhissalatu vesselam قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم كذا رواه القضاعي من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلا وهو في المعجم الأوسط للطبراني." Dağ şol İhya Ulumuddin'de rivayet edilen hadisten Peygamberimiz aytatken, tamaktan murun koldu juu bul adamdan jakır bolboogo sebep bolat eken. Jakırlıkты kolay turganday bir sebep bolat eken, subhanallah. Tamaktan kiyinki koldu juusaң, seni kaygı kapadan kutkartat deydi. Bul sebebim nege? Tamakты жерде murun je tamakты jegenden kiyin adam ушул адепти сактабаса, колун жуубаса, көптөгөн кайгыга себеп болушу мүмкүн. Эң биринчиси жөнөкөй эле оорунун жугушуна себеп болушу мүмкүн. Андан тышкаркы сиздин ошол жуулбаган колуңуз менен көптөгөн жөнөкөй таза колго жуккан микробко караганда жуулбаган кир, май колго жанандай оорудун бөлүкчөлөрү тез жугат экен. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтүн биз жөн гана акыйкатын антип майдалап чүйдөлөп билбесек деле, бирок пайгамбардын сүннөтү деп сүйүп кылабыз, анан Кудайым ошонун берекесин берет. Жашооңузда бактылуулукка туш болосуз. Кудайга шүгүр кылгандын ордунда турат. Андан тышкары дагы عن ابن عباس رضي الله عنه الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر. İbn Abbas'tan da şunda rivayet var iken, bol tamak жерден murun koldu juu, anan tamak jegenden kiyin dagı juu, bul adamdan jakırlıkты kaçırat deptir. وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. İmam Tirmizi Abu Davud sunanlarında rivayet kılatken Salmanul Farisi Peygamberimizin sahabalarından biri bu kişi aytat, tamaktan murun koldu juu, tamaktan kiyin koldu juu bul bereke veret deptir. Tamaktın berekesi şu koldu juuda bolat. Tamaktan murundagı, tamaktan kiyindagı. وروى الترمذي إمام Tirmizi rivayet kılat في الشمائل عن سلمان الفارسي
Şemail-i Muhammediye kitabında İmam Tirmizi rivayet kılarken Selman-ül Farisi radıyallahu anhu aytat, "Kâle qara'tu fit Tevrat." Selman-ül Farisi sahabaların arasından Tevrat'ta dağı jööttörgө düşürülgön Musa aleyhisselamga düşkön. Bugünkü günde jööttör bizdin kitap dep жүрөт, Tevrat kitabı. Selman-ül Farisi şol Tevrat kitabında, İncil kitabında okugan adamlardan. Selman-ül Farisi gelip Peygamberimize ayttılar, "Men Tevrat'tan okudum" deydi. "Qara'tu fit Tevrati enne bereketet ta'ami el-vudu'u ba'dahu." Tamaktın berekesi tamak jegenden kiyin koldu juuş kerek dep Tevrat'ta da aytılgan eken. Men şonu okuganmın deydi. Biroq tamaktan murunqu emes, tamak jep bütkөндөн kiyinki kol juuganda degen eken da bereke. Men şonu Tevrat'tan okudum dağı, "Fa zakartu lin-nebi aleyhissalatu vesselam." Men anın Peygamberimize ayttım deydi. "Akhbartuhu bima qara'tuhu fit Tevrati." Men Tevrat'ta okugandığımda ayttım. "Ya Rasulullah, Tevrat'ta şunday dep kelet. Tamak jep bütkөндөн kiyin eki koldu juusa, bol tamaktın berekesi bolot degen dedim" deydi. Dese fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz ayttılar. "Bereketut ta'ami el-vudu'u qablehu vel-vudu'u ba'dehu." Peygamberimiz ayttılar, "Jo, tamaktın berekesi bir ile tamak jep bütkөндөн kiyinki juulganda emes, tamak jerde murunqu dağı juulganda bolot, tamak jegenden kiyinki dağı juulganda ekөөндө çoğulup anan tamaktın berekesi bolot" depdir. Bol emne degeni? "Ve hada yahtamilu an yakuna isharatan minhu aleyhisselam ila tahrifi ma fi Tevrati." Bundan biz mınday nerseni düşünüşübüz de mümkün değil. Bayağı Tevrat'ta adamlar özgörtüp burmalap jebergen digin düşünsök bolot deydi. Bir ele bayağı tamak jegenden kiyinki gana söz aytılıp kalgan, tamaktan murunqu aytılgan emes. Anan dağı bir ikinci mani ويحتمل أن يكون إيماء إلى أن شريعته عليه الصلاة والسلام زادت الوضوء قبله أيضا. Çında öyle Tevrat Musa aleyhisselam'ın şeriatında bul tamaktan kiyin gana kolcu sünnet bolup tamaktan murun sünnet bolgan emes. Bizim Peygamberimizin şeriatında tamaktan murunda tamaktan kiyin de kolcu sünnet bolup esepteldi degen manini beret deydi. Emnege mınday kılat? Emne üçün tamaktan murunda tamaktan kiyin de kolcu oluş gerek dese, "İstikbalen lin-ni'meti bit-taharati el-muş'irati bit-ta'zim." Sebep degende bul tamak, adam jep atkan tamak. Kudaydan gelgen bir çoğ nimet, jakşılık, rızkı. Adam anı öz jarata albaydı. Adam sebep boluşu mümkün tamak aştın tavılışına. Biroq tamak aştı özü jarata albaydı. Kiçinekey bir pomidordu, je bir badrangdı, yüzümdün bir kiçinekey danasını da jarata albaydı. Demek bul Kudaydan gelgen bir çoğ nimet, jakşılık. Uşul jakşılıkты kol juugandan tamaktan murunqu manisin karasanız, uşul Kuday bergen, jaratıp bergen jakşılıkты bul çoğ şükürgө ee bola turgan nerse. Men şu Kuday bergen jakşılıkты kolumdu tazalap juup, taza kol menen kol ursam, tamak jesem, bul Kudaydın maga bergen jakşılığım men jakşı adep menen kütüp alıp, Allah'a razılık bildirip şükür kılgandın ordunda turat deydi. Kiçinekeyle jönököy tamaktın astından juulgan koldu emne üçün bir paygambarlar şunçalık zarıl bilip, anan bizge uşunu adep katar aytıp, sünnet katar aytıp uşunday kılat deseniz, manisi şunda. Biz köpçülük öz oylanbayбыз. Kuday bergen uşul jakşılıkты, Kudaydıkı bul, Allah'dan geldi, Kudayıma şükür uşuga jetkirgen dep, razılık bildirip, taza kolunuz menen Kudaydan geldi degen sizdin razılığınız Allah'a. Kudayga bolgon şükürüңüz şundan bilinetken. Aleme varadet dağı şunday sebebi. Nege biz mınçalık ile Kuday Taala'nın bergen nimet jakşılığına mınday mamile kılışыбыз gerek? Sebebim ne de? Sebebimiz paygambardı eğirçiyimiz. Paygambarlar jer betindeki adamlardın arasındağı en adeptü dağı, en taza dağı, Kudaydın buyruğun toluk menen atkargan adamlar boladı. Biz musulmanlar paygambarımızı süyöbüz, jakşı göröbüz, eğirçiyimiz. Kolumuzdan gelişince paygambar kılgan işlerdi kılavuz, sünnet dep. Anı üçün biz soğuk olavuz. Anandağı en negizgi nerse şu Kudaydan gelgen rızkıga, bir-birimizge bolgon mamilede, adep ahlaktın tuğ çokusun, insandağı asıl zadalуулуктун bargan jetken jerin körsetүү, bul şariat menen жүрүү bolup esептелет. Eger siz çınıgı akılmandуулукту, danışmandуулукту,
өзіңіздегі адамдық қасиет сапатыңызды көрсөтейін десеңіз, шариатта айтылған нәрсе әдептерді мейлі қай тармақта болсын, мұны кішінекей тамақ ішкенден баштап, ибадат қылғанда, үйіңізде жашағанда, қауымшылықта көпшіліктің арасында, жедағы башқа біреуменен жекече мәміледе, жедағы башқача жоғарғы мәміле қылсаңыз деле, қандай ғана авалды болбоңыз, сіздің жашауыңызда 24 сааттың içinde, суткада қылған әрекет қимылыңыздың бардығы әдеп ахлақ менен болсын деп пайғамбарымыз бұйырайды. Себебі пайғамбарымызда мындай хадис бар. Иннама буисту лиутаммима макаримал ахлaqi. Мені Алла Таала пайғамбар қылып жөнөттү, ақырқы пайғамбар қылып. Неге десе, мен ушул адам баласында буга чейинки пайғамбарлар көрсөтүп келген бүтүн адептердин бардығын толуктап, бүтүрүп, етегіне чыгарып, чыныгы адам баласына жетиштүү жашоуунда Кудайга жага тургандай адептерди аткарыш үчүн адамдагы болгон эң мыкты адептерди асылзадалуулукту, данышмандуулукту көрсөтүү үчүн жөнөтүлдүм дейт пайгамбарыбыз айтат. Иннама буисту, мен жөнөтүлдүм Алла тараптан, ли утаммима макаримал ахлак, адам баласына тийиштүү болгон бүтүн адеп ахлактардын баарысын толукташ үчүн жөнөтүлдүм дейт. Демек пайгамбарыбыздын бардык тармакта адептери бар. Эгер пайгамбардын жашоосуна, сүннөтүнө көңүл бөлсөк, кичине ушул дааратканага кирип чыккандан, тамак жегенден мурунку, тамак жегенден кийинки, биздин кийингенде, булардын бардыгында майда чүйдө сиздин бир күндүк жашооңуздун ичиндеги болгон бардык иште адеп ахлак бар. Анан шунун бардыгында тазалыкка чакырат. Бул адеп ахлак менен тазалык негизги акыркы пайгамбардын жөнөтүлгөндөгү дагы бир максаттарынын бири шол Кудайга болгон чыныгы мусулмандардын адеп ахлагын толуктоо болуп эсептелет. Мана ушул хадистен сиз билдиңиз. Тамактан мурун кол жууган, тамактан кийин кол жуугандын ушунчалык үйдөгү жакшылыкты көбөйтөт экен. İçken жегениңизде береке болот экен, ден соолугуңузда береке болот экен, бала бакыраңызда береке болот экен. Анандагы жеген ичкениңиздагы өз ордунда болот. Сизге пайдасы, денеңизге де пайдасы көбүрөөк болот зыянына караганда. Дагы Куранда шундай дейт, мунун бардыгы барып такалат кайсыга десеңиз, Алла Таала астагфирулла, кала Аллаху Таала, ла ин шакартум ла азиданнакум, садакаллахул азим. Алла Таала Куранда ушинтип айтат: эгер мен берген нерселерге силер шүгүр кылсаңар, Кудайдан экен деп билсеңер, разылыгыңарды билдирсеңер, ла азиданнакум, мен ошо берген жакшылыгымды, ниъматымды көбөйтө берем дейт Алла Таала. Эгер де өзүңүздө болгон ушул жакшылык, Кудай берген ден соолугуңуз болобу, жаштыгыңыз болобу, дүниеңиз болобу, үй бүлөңүз болобу, бала бакыраңыз, тууган урууңуз болобу, кесибиңиз болобу, билимиңиз болобу, дегеле эмне нерсени Кудай сизге берсе ниъмат кылып, ошол менде турсун, көбөйсүн, өссүн, башка бирөөгө пайдасы тийсин, элибизге пайдасы тийсин, элдин батасын алган, элге пайдасы тийген адамдардан болоюн десеңиз, ушу Кудай берген нерсеңизге шүгүр кылыңыз. Азыр ушул турушта сизде эмне нерсеңиз бар, ошонун бардыгын Аллага бир жүрөгүңүздөн ыраазылык билдириңиз. İçinizde Allah'a razı olunuz. Mana şol cuma namazına gelip, azır farz namazdan keyin şunday dualar kabul bolçu. Cuma günde azır mana şol jerde turup dua kabul bolçu saat var. Bir ihlasınız menen şu bergen nersesinin barın Allah'a şükür kılınız. Sizge bergen jakşılık köböysün. Şunday jakşılık paydası köp. Anan dağı birinde, dağı bir hadis, şundan bitirölü. Peygamberimiz aytat, bul koldu juup, tamaktan murun, tamaktan keyin de kol juusanız köp beleden sak bolus. Sebep, qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men bata, ki muhtap kalsa deydi. Ve fi yedihi gamerun, anan kolunda baya tamak jegendeyin juulbay kalıp ketken bir maylanışkan nerse kalıp ketse, fe asabahu şey'un, anan oşonun sebebinen bir ziyan tiyse, oru tiyse, jeda oşol maydı jakşı görüp jana kurt kumurskalardın uvar nerselerden çağa turgan nerseler kelip maydın jытынан же башкадан адамды чагып ала турган болушундай bir кыйынчылыктар кыскасы колун жуубай туруп уктап калып өзүнө bir зыян жетсе дейт. Фала яулуманна илля нафсаху.
анда ал өзінен башқан айыптабасын дейді. Айып өзінде. Ешкімді аға себепкер демесін, бірінші себепші өзі болады. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في رواية الطبراني في يده ريح غمر فأصابه وضح. Дағы бір хадисте ушул хадиске кошумча бар екен. Егерде анын қолында жанагы тамақ жеп бүткөндөн кийинки жуылбай калган майдын жытынан улам, ага бір жанагындай ак денени, адамдын денесин басып кеткен оору бар. Ушул денесин ак басып кеткен оору жетип калчу болсо, анда өзүң гана айыптасын, башка бирөөдү айыптабасын дептир. Кудай Таалам ушундай пайгамбарыбыздын адептерин сактаган, кичинекей иштерде болса дагы адеп менен, тазалык менен динибизди бекем кармаган чыныгы мусулмандардан кылсын барыбызды. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.